الزوف لون سيبورتو لا جي اس كا عندها مثلا ذي 4 عمار ندونيت اسن تربوسا كايت مثلا هاد نوعات على كونفيرونس دو براسني دي راني ضليا مي قبل نكوماسي لا فيديو كوم دابيتود ديت مثلا جو vous invite à vous abonner à la chaîne لايكيت لا فيديو هيك زوزتك à tous les amoureux du club بلا ما طلع فلونيت مثلا انكشمث ذي الفيف دو سوجينا هاك كنت زرامي ضليا خدمن لا ديريكسيون دي ريزو سوسيو une conférence de presse présenter de l'entraîneur, son entraîneur adjoint, les joueurs. خمن d'un petit scénario. لكن كنا ودنا تكتني هذا خما دير فيديو يا je crois il y a deux dernières vidéos que je خدمها avant la conférence de presse à Kinsen. سمي d'annoncer les joueurs نينا ساودي ناس normalement باش d'annoncer les joueurs غتخمم conférence de presse officielle d'annoncer les joueurs ستنيان نادو شوك ستنيان officiellement. Donc la communication avec Kinsen, exchange sur les réseaux sociaux, quand on a un petit tour à couler, tu me connais ce qui se passe à côté des pages, tu vois, on a coulé où il y en a contre la direction avec des réseaux sociaux, quand on a le tour à couler, on bad, il se corrige, tu me connais bien à Khadman. Et quand tu as de l'information riche sur Paris, c'est pas à l'image d'un président de la GSK sur le كل حال certes les claquettes on a chaud mais bon c'est pas à l'image de la GSK parce que là c'est pas qu'un simple citoyen des supporters de lambda mais il faut qu'il soigne un petit peu son image او يفند ده كان ولد سو كوستيم ده كان ولد avec une chemise bien habillé او يفهم مدينة sur Paris وكنا sur vêtu دي fort دي briller ناشو la tenue de dimanche كنقارن ولا شغالي مي داكي ça veut dire ça حاس بوا مور دونك كي ندير لا ديريكسيون كي داير شو خمني مارني ماشي لا ديريكسيون ديال الريزو سوسيو باسكو لا ديريكسيون كاينين اكطوالمون سون ابسونت وديك تفن لا كومونيكاسيون سن à leur tête زين زين donc ils ont fait le tour ناس écouté ناس vers les coups de minuit annoncé la conférence de presse كاين le jour même à 14h donc ils ont bâclé les choses Azkeinit ou de la conférence de presse comment ça s'est déroulé pour un manager de présenter un salarié de présenter d'autres salariés زغارة comment un salarié de présenter d'autres salariés ولا ما كونوا من كونيا كل يوم كيسي قاري جبا وقاسي خرط برك ثولم comment ça s'est géré la conférence néon les journalistes allaient décider comment les questions ناس دينا anarchiquement نزارو ولا جارين ترى لا جاسكا طوال تفريد heureusement l'un des journalistes de haut niveau surtout par rapport à l'entraîneur néa qui maîtrisait le français fait des journalistes compétents et se posaient de bonnes questions. Même voilà, à part week-end, la direction c'est une direction qui tire vers le bas. Et surtout, j'aurais aimé qu'il y ait de la conférence de presse, on va avoir un mot de M. Etmouloud, président du CSA, les cérémonies, bizarrement, disparaissent. J'aurais aimé faire quand même le DG du club, Chalel. J'aurais aimé faire le secrétaire du club, général du club, Bouzned. Et j'aurais aimé faire M. Azouou, vice-président de la GSK. Un des derniers coups. Il y a des chances, ça se comprend, il est à l'étranger, ça se comprend. Son absence est justifiée. Mais par contre, la direction actuelle de la GSK était aux abonnés absente. مي تيكوك تسناثين راه صحاب كومونيكاسيون وناس يقارن قلب تريك ودير هكذاك دير هكذاك تا كذا لا جاس كذا ميت مثلا اسكو دري فيريتي كي فالون دنفك نو نبغاو نسكدف اللي سيبورتو لا جاسك خاطر الزرا روماركيو سنه كاين كرا تشجع ندير دي كومونتير نا ما ندير لايف تكريتيكينا هذا جو لي باني جو لو ريبون ميم با تصفر داك واش من الكونتينس اتفدوني تستفد لي فوتو كل جوار باسكو هذا يروح البريفيليج ندير وصفك بالقايد سينا بيكام ولا دوك ندير وصف بالقايد تفدي وصف دوك لي جوار ديالنا وصف دوك الحراق تفدي وصف دوك الناس ياك تشمار داخل اون كاليتي دو كوا اتفدونا كي دي كريتيك الضفديون دار مسكين يكتمال الفيراج تا وانت دون اكسكورسيون سي العاصمه
تخلص الناس دا ساندويتش، تخلص الناس مكان هذا حد يكستريكو سيس ديال الفيراج مثلا تخمم لي فوطو، كاين يحب الفريق، كاين لي زولترا، كاين سا صافي سا 15 سازون سي لوتوريزاسيون تصافي ما الناس ولا الناس باش كاين يديروا حتى يزوزو. ومن بعد هو كيدير هو كذا كاين يكينون دين لي ريزو سوسيو لي زادوليسون كاين اتاشي غادي انا ودامو فو روفوار ان بتي بو فوتر كومونيكاسيون باسكو بزاف تهضر مستروميس تقبايلي تا ويوفان لا نوفيل جينيراسيون كاين لا غالب دايني قلال مي والسينارا مليح ثاروميث ناس نكون لا لونغ كي سي جوست ان موين دو كومونيكاسيون سوي اون فا ميم نكونيو اون سي رومي نكتب تستعرف نكتب ستروميس تقبايلي بور لور دير كو نكوني لا لونغ سي جوست ان موين دو كومونيكاسيون. J'ai pas de complexe envers la langue arabe, ça a fait pour le bac. Donc j'ai pas de complexe. Et je la maîtrise mieux qu'au cas de dire que tu venais les articles, que tu venais les articles, je les défie. Je les défie. Parce que déjà même les tenir, tu le cinéra. Niveau primaire, tout en respectant le niveau, mais tu as des rois à dire que tu dis que tu es مثلا الغاشي. مي وكذا كيحمل مدن دونك وكذا كاينين با لا ماجوريتي لي فري سيبورتور دو لا جاسكا سون واش نتسكنا لا ماني وكذا كاين نتسمنا راه inondent les pages sur les réseaux sociaux, des pages de mensonges, des pages qui disent pas la vérité, les pages qui déviennent et les supporters de la GSK. Ils se cachent derrière Matoub Lounes pour dire ouais comme qui dit Matoub, mais Matoub, il faut connaître son histoire avant de parler au nom de Matoub. Il faut savoir de quoi il parle Matoub. Donc la GSK qui est actuelle, la direction actuelle, la GSK, actuellement, elle va à sa disparition. Les mots peut-être sont forts, mais c'est une réalité. L'endettement du club سكواسار واس تفند لي فاكتور دي جديد سكواسار واس تفند دي زامباي سكواسار واس لا تسالي انتو d'un côté ولا شي دريمن mais par contre on va pas faire d'augmentation de capital c'est ça le problème c'est ça que j'arrive pas à comprendre مشيت مولود يدريمن ولاش mais par contre on va pas faire d'augmentation de capital comment veux-tu نفع c'est le problème ما كاين لا جي اس كا شتينا مشيت مولود طون السي اس ا ماشي كشتيني السي اس ا qui est actionnaire majoritaire de la GSK avec 94% sur le terrain. Alors, il fait les actionnaires sont à 30%, mais tu vas t'occuper un petit peu des autres sections. D'ailleurs, un athlète même, je veux dire, les Jeux méditerranéens, dans la compétition actuellement, il va percer Slimane Moulani, il va percer dans l'athlétisme. Peut-être qu'il va être prochainement dans 2 ans des championnats d'Afrique, peut-être des Jeux olympiques du monde à Ouyoufan comme le successeur de Makhloufi, a une médaille d'or des Jeux olympiques. Donc le vrai nom, le souhait. Voilà, on sait que les Jeux méditerranéens, c'est des athlètes Tizi Ouzou, Freiha, Zogun. أو يفان لا GSK تسود des moyens أتي داركوريتي elles vont représenter la GSK. أو يفان زيك la GSK le CSA GSK زيك la section judo c'est même des champions d'Afrique. أو يفان تنار encore la section aquí même le handball, le volleyball et le basketball élève ناس قوسي كام شوية تمولو في l'accession. Donc il a قاني لقثورة أتزنزل لي زاكسيون السام ديال السي اس ا اللي سميتو ديال اس اس بي ا اتوغارت كشيني جوست سلحقيك 30% اتقار داسس بخام اكتوالمون كنولا راه لكل حال بدن شغاله فين يدن نيض اليوم باش كذا كي يقول لي راه مثلا ناو دي لي فاكتورز كوسار واس تورا وذ اي روح نسميش تورا اونكور سي ار ال جو فو كاش با سا فا اتر on va avoir que nos yeux pour pleurer parce que maintenant اي كلي يضرون au sein de la GSK et puis نكوني مازال باغي رانا نتم كريتيكي مازال باغي رانا نتم يرقام c'est pas vraiment des solutions c'est pas vraiment des solutions او يوفان le 30 juin qui عدان en principe normalement la SSP a fait le bilan financier que le bilan moral او يوفان هو اللي داتنا ندا الحق او يوفان سكدفتا دين تاع اللي داتنا الحق تاع entre 200 à 300 milliards. Déjà le bilan 2020 155 milliards 152 à 155 milliards
Donc on a juste le budget de fonctionnement il y a monsieur Bouznet 80 milliards entre les recettes je dis que les recettes à la GSK à tout casser je me 20 milliards là déjà par rapport à la Covid le stade de discussion il y a beaucoup de choses et nous avons les supporters de la GSK que le pauvre elle a demandé au Sénégalais dans ses arrières il a demandé son argent par rapport à l'utilisation du stade. Le stade Tizi Ouzou n'appartient pas à la GSK, hein. C'est une location. Le pauvre, le pauvre, le je ne sais pas le pourcentage exact, je sais pas ce que 20 ou 30%, en tout cas, il y a un pourcentage, c'est les recettes du stade. Alors que la ménage de dernièrement, Thidne Chlef, Thidne Serbe, sans compter les derniers matchs. اي اللي راه تيقول لك راه تدنين يعني دونك نقارن اونتر لي جوار اونتر لي فورنيسور اونتر وا لا جي اس كا الفا على ديريف من بعد تماسكي تنستنياوك ايميل نبوت تالو تال اونترينور يمكن يجي يدير اونترينور كي اوفيسيلمون الا با سيني اوفيسيلمون الا با سيني كاين بور مو باسكو باش كاين هذه ان سينياتير الا قادرين لي باترون دو كلوب Maintenant, le patron du club, en absence de Yerichen, c'est M. Chehalal qui est signataire du club. Sauf si tout le monde est signataire à la GSK. En principe, ceux qui sont les deux personnes signataires du club, c'est Yerichen en tant que président et Chehalal en tant que DG. Le secrétaire général, il n'est pas signataire. Azwaou, il n'est pas signataire. Les deux signataires, les deux équipes. Dans les vérités que le c'est ça la réalité. Donc, Malik Chinian a donné une nouvelle recrue d'une personne. Il a dit signer le contrat parce que le contrat est signé en deux parties. Le patron qui a signé, mais plus le salarié est signé. Mais le manager a signé, c'est joue beaucoup, c'est grave de وذك. الويكي تروح على لاجيسكا تورا اسكو تسكر لاجيسكا نبغى لاجيسكا على ليماج دو الاهلي غادي نقارن الاهلي دو كار سي سورا فاز دينا مشى تمول تقارن كاين اذا اساس الدار سميتو سيد en 2020 عندنا la première chose à faire نكينيا c'était l'augmentation du capital سي سورا اشتغل ضل 10 نوفمبر 2020 première chose à faire تكسر لا ديريكسيون يقلافن sur les 3 francs l'année passée. C'était ça ton objectif. Tu sais, le mois de novembre, le mois de mars, même pas 4 mois. Le mois de mars, تكسم ركازي قلافن 57 matchs l'année passée. Finaliste de Coupe de CAF, Coupe de la Ligue, et 5e du championnat قارم جاسكا تاع القاب جاسكا ماشي تاع كون جا ليكيب نيز بحال تيراسكو ساكيني نكون هي وين هنا لا كافا بركانيا نعرف حنا لاني باسي ليميني نكونيا اسكو ساكين هنيك بونا لا كوب دو لا كافا كون ويتو سامد تيليميني مسي لا كوب دافريك لا كافا تقارن اوبجيكتيف نود الشامبيونات بو ما لا دوزيام بلاص يفا كون لاغل عاودت اسود جورج رايلي افريقيا اما كان لاني باسي ولا فلان يوريونا ربي ما ديري لا فرنسا كاين غا يوريونا ربي لي سيبورتير تورا تصن تورا لي سيبورتير يا تو سور انترنت تفهم دين ديريكسيون سور لي 3 ans يتلا تخسر une coupe déjà te sauver de la GSK c'est la relégation en 2017-2018 2018 نلعب quand même la coupe نلعب خسر la finale contre Brabus 2019 on était champion moral pour moi qui nous connaît la magouille le CSO que l'USMA on n'est pas genre de personnes signées heureusement la magouille nous كنا نحمل لا جيسكا ماشي لي بيرسون et l'année d'après nous participer à la Ligue des Champions d'Afrique on a un bon passage et l'année d'après il lève la coupe de CAF en finale depuis 2002 la dernière participation à la GSK en finale c'était 2002 donc monsieur ايت مولود اش بي ضربت غلطه ديال حسابيني كذا كاين غلطه ديال حسابيني ترى ما لا او يفان لا جيسكا باس افون تو ديكلاراتي داس ماكني دو سامس ماكني تقسم ماشي شريف ملال نا دون فان سيزون هذه يروح يريش اتقسم دار دا موادنا
Et c'est ce qui se prépare actuellement. Le temps va nous donner raison. Le temps va nous donner raison, est-ce que vous allez mettre en place encore un autre président. Donc, nous connaissons, les vrais supporters de la GSK, il y a du bricolage. Il y a du bricolage, maintenant, il faut passer au travail. L'augmentation, l'ouverture du capital, des investisseurs locaux, de sauver la GSK. Qu'est-ce les actionnaires qui ont 30 millions de voyages dans l'Afrique. Qu'est-ce que la communication, ils ne sont même pas vraiment professionnels. Qu'est-ce le piston qui est dans la GSK, un coordinateur, le CV, est-ce que vraiment il est sûr, compétent. C'est des compétences énormes par rapport à Fraude Tizi Ouzouir. C'est des compétences de la région. Je ne suis pas contre cette personne qui a initié en tant que personne, je ne suis pas contre ça. Mais par contre, la GSK, ce n'est pas une société familiale. Ça veut dire qu'il y a c'est pas une société familiale. C'est un club qui représente la Kabylie entière. Qui appartient à la Kabylie entière. C'est un club qui appartient à la Kabylie. C'est vraiment tout. Mais c'est un club familial. C'est quelque chose, démontrer ça, non, au contraire, mais c'est juste, il faut juste se dire les choses face à face. Il faut juste se dire les choses. Quand je dis ça, c'est par rapport, je parle des supporters qui n'y des nouveaux supporters qui disent c'est des adolescents, c'est des adultes mal finis, encore adolescents, ça fait ça 50 سنة mais il se comporte comme un enfant de 13 ans à 15 ans qui utilise de la vulgarité الطياح هذه رقم يستمثين العشير نكون ربنا يمولنا نكون on كان كذا رقم يون رقم غيره. Par contre, on essaye d'éclairer les supporters qui nous ont déposé des questions, vraiment de bonnes questions, il n'y a pas de souci. Là, je vais prendre mon temps et répondre à mon niveau. Je ne suis pas au courant, je vais répondre. Dans le domaine de poser des questions par rapport à la dette, de poser des questions par rapport à la réglementation, à la de Ukraine, du moment où je me suis approfondi de Ukraine par rapport au CSA, la SSPA, avec ce fallit de Ukraine, avec une chicasse de Nagarakinia, avec une Kastara, avec une Stromith, mais la qualité de traduire dans ce qu'il y a traduit, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, dans le math, أي نفس مشترى سونيك ماشي مع زاولة وطارت ماشي مع زاولة وطارت أطول ضرا كل ركين تفركت تدينا نون تمللت دونك إلا قارن صارا قارونا نون بعد نزيد تورني كل dans les sujets كشي نسنط كلش كشي نكا كشي نكا دينا ثوا c'est un langage des faibles c'est un langage pas vraiment de personnes qui ont un savoir دينا زعما des vrais supporters. Trouver des critiques juste pour critiquer, non. Nous connaissons des critiques constructives. On propose des solutions. On نقارن الهرا نقارن دايلها. Preuve du contraire la direction كاين فغادا ثني دار هذه الحاجه لها ولاش صوف يث الحاجه خدمنا هذه لي فوتوش كيت لي فوتو زوريت هذه تصاور يا با بروبليم مي اين نركل اليوم. C'est pas normal. Vous trouvez ça normal, une direction et les supporters de la GSK sur les réseaux sociaux et sur les pages pour faire leur communication. Vous trouvez ça normal, un salarié d'un quotidien à dire on fait la communication de la GSK. C'est pas normal. C'est que la vérité مثلا. Nous connaissons de défendre le club, mais je vous dis FSSK, mais on rôde aux alentours du club باش كنا نسوا ان بوست نسوا الحاجه انا كاكا نكون ما يرسن في الكلوب نسوا دي تكرا نكري دوله داخل ستاد ماكس نتابينو خلص غبينو قيمه يعني ديال التريبيون لي زونسيان لان نحمل نقيم كون فاس تريبيون اوفيسيال اون فاس لان نحمل نقيم كوش كثيره لا ماجوريتي كلها ديما ما نروح دنيا كنت عامين تولي الماتش ترونكيل الميليو دي ستاد
عند نولي الماتش نروح بعد تمديت نحن نجمع سخن. Non mais les critiques qu'on dit que le choix là qui est non c'est des nouveaux supporters non en 2018 non loya ça veut dire on critique juste pour critiquer. Il y en a un تفضل je le dis je le répète encore تفضل مالي ونرقمي كيد مالي ونينك دي حاجات شمال الكونتين تفضل لي فوتوك تحرق تفضل لي فوتوك دو جوارك تفضل شمال داخل الاستاد تفضل يحضر لي كونفيرونس دو بريس انت سي ان خوبزيست سي ان دوموندور دومبلوا تفضل ونرقمي كيد انا تكشمل تفضل شمال تريبين بونتيت العاصمه بونتيت دون اكسكورسيون تيزيزيون اكستري كوتيني يخدم لي فوتو يا تي البروفيل نسحب الفريق كاينين شو جاني الطرا سي لوتوريزاسيون اسمح لي يروح بابا سي ناضي ماشي كان لوتوريزاسيون مي دي سارتيزي وزو حتى لي رياليتي مثلا دونك ما نبغى نمي قال بوي رانا لي فري سوبورتور دو لا جاس كادنا ولي كلوبك ولا سي دون نوتر انتر ما الا غالب اون فو با افونسي ولا شي نخدم تلميذ وليت مثلا امير تسمحسن لا تسمحسن اديناش ترمين توجور لا سيتاسيون كيزمنينا يقارك سكود مازال ثرا ولا حلال ولا نقال الاصل نكوني اون توليكا موا بيرسونيلمون لو كومبات كملو انا ما ريكوبير دو لا جياسكا باسكو السنيون ينارغا توت l'Algérie s'est réunie pour la Kabylie سقسنتيم خدمنا هنا نكوني on était en deuil 26 تروحت اكتوا مثلا يقموثن ميم جور كيخلي جناتني يرحم ربي كونت جي دي سا باسكو لا نكون نتوحوز بيرسونيلمون سوينيك ضرام دينا توحوس مليح كونو كاين جور اباري موا سبتمبر هبو ما غادي ضبال لا كابيلي اون دوي l'Algérie entière en deuil شالت مسوم بعد un peu partout même des charques un peu partout هبو ما غادي ضبال دونك اسمك كاين غاد بومي ضبالان اذا فنان بليك لي فري سيبورتور دو لا جاسكا ونتسمحنا راتك تلميرت وناث مثلا نجاكم ديال هنا ترويث على بروشان.